Yes, reka mbahereze ikaze rero, reka mbifurize n'umugoroba mwiza, mbahe ikaze na karibu mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi. Reka mbifurize rwose gukomeza kugubwa neza. Turi ku mugoroba cyangwa turi nijoro, ni tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Tugarutse mu makuru yacu rero, ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kwinjiramo, ni update zigezweho muri uyu mugoroba. Turaza kureba muri byinshi, turebere hamwe mu by'ukuri ibintu byahinduye isura. Nababwiye iby'umusirikare witwa Thomas w'inyeshyamba za M23. Buriya inyeshyamba za M23 zagabye igitero aho uriya musirikare yari ari, ariko baza gusanga ingabo za FDNB zamaze kumucikana kera. Turabigarukaho uburyo process yose yagenze. Si ayo makuru gusa tubafitiye, turagaruka kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bugambanyi bukomeje i Kinshasa no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no ku mirongo y'imbere ku rugamba, biraza kugenda gute? Ingabo z'u Burundi nyuma rwose yo gufasha bitaziguye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo yashimiwe byimazeyo. Ni ubutumwa ba FDNB yagenewe cyangwa igihugu cy'u Burundi babugenewe na guverinoma ya Kinshasa, kubwo kwitanga, kubwo kwemera kumena amaraso bitangira igihugu kitari icyabo. Wumve iyo spirit, iyo fighting spirit aba basirikare baba bafite. Noneho bigeze ku gihugu cy'iwabo byagenda gute? Ibyo turabigarukaho. Hari ambush ikomeye cyane imaze kubera ahantu hitwa muri uyu mujyi wa Katoyi. Bizi ko uyu mujyi wigaruriwe n'ingabo za Wazalendo bo mu mutwe wa Pareko. M23 rero yari yohereje abandi basirikare n'ibindi bitero ngo yongere igabe y'ibitero. Imodoka yuzuye abasirikare n'ibikoresho mu kanya gato cyane iguye muri ambush y'aba Wazalendo. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Kanda subscribe rero, ukoreshe ya commenting, urayikinge, nurangiza ukande kukazugira, guhaye ikaze ku buryo burambuye kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Ubwo twinjiye kandi nta gutinda, nababwiye iby'umujenerali witwa Thomas w'inyeshyamba za M23. Uyu yafatiwe muri Katongo, ni mu mirwano ikomeye yarimo isakiranya inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na Wazalendo na FDNB. Mu by'ukuri hari n'abandi basirikare urumva bamurindaga, bose barafatanywe. Urumva bose sinzi uko byafashwe cyangwa uburyo M23 yamenye ko yafashwe, ariko ikimara kumenya ibi ngibi, ica irungi yahise ikora icyo twakwita Rainfort. Urumva icyo M23 yakoze, yashakaga kugira gute, kujya kumubohoza. Yashatse kujya kumubohoza cyangwa ngo imurasane n'abasirikare ba FDNB bari bamufashe. Urumva bose babicire hamwe, urumva, kugira ngo ntamena amabanga yabo yose. Ibi M23 yabipangaga, igisirikare cy'u Burundi cyari kimufite mu maboko, cyari kibari imbereho intambwe zigeze nko mu 10 cyangwa 15, kubera ko ibyo M23 yari yateguye tayari byari byamaze kumenyekana ku ngabo z'u Burundi. Binasobanuye ko muri izi nyeshyamba za M23 birashoboka rwose ko naho huzuyemo abagambanyi rwose. Abagiye kumubohoza nta n'umwe wasubiyeyo cyangwa wasubiye inyuma, nabo barishwe. Urumva icyo nicyo kintu nashakaga kubabwira. Hanyuma uyu mujenerali Thomas bari bamaze kumujyana kare cyane, bamujyanye Kerimeya kugira ngo azajyanwe Gisangani cyangwa i Kinshasa. Ni Gisangani cyangwa i Kinshasa. Mu by'ukuri ibi bintu byabereye muri Katongo, ndi umwe mu bantu babatangarije ko
hari umujenerali witwa Thomas wafashwe. Ni mu biganiro bya vuba rwose, unasubiye inyuma wabibona. Ibi bintu byabereye muri Uvira, usibye abasirikare benshi bahaguye, usibye abahafatiwe, usibye abitanze mu maboko y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni byinshi byabereyemo hariya kugeza kuri ubu tuzagenda duhishurirwa nyuma. Nk'ibi ntabwo nta wari uzi ko byabaye, ariko amakuru jyewe mba namaze kuyakabuta cyane, nyafite imbere cyane rwose. Mu by'ukuri rero navuga ko iby'imirwano yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba ibindi bindi, kandi hakomeje kugaragaramo ibintu bikomeye. Reka tujye mu mujyi wa Katoyi. Umujyi wa Katoyi uri muri teritwari ya Masisi, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, wabohowe na wazalendo bo mu mutwe wa Pareko, bakuyemo inyeshyamba za M23. Aha ngaha icyaje kuba cyangwa icyaje gukurikiraho, M23 yashatse kwisubiza uyu mujyi, itegura ibitero. Imodoka ya mbere yari itwaye abasirikare n'ibikoresho yaguye muri ambush. Aba wazalendo muri iyi minsi bafite amayeri menshi cyane bari gukoresha, sinzi izi mbaraga ahantu bari kuzikura, ariko muri iyi minsi bafite imbaraga zidasanzwe. Bakimara kubohoza uyu mujyi no kuwugaruza ku buryo nyine buri wese abibona, icyaje gukorwa cyangwa icyaje gukurikiraho, bahise hari abasigaye bacunze umujyi n'umutekano w'abaturage, ariko abandi baragenda bagotera inyuma aho umwanzi yakwinjirira. Aho iyo modoka yinjiriye rero niho banayirasiye, ni nacyo cyatumye inyeshyamba z'abo M23 zitabona uburyo bwo kongera kurasa kuri uyu mujyi wa Katoyi. Ariko mu byo bari bateguye rwose, bari bateguye ko Katoyi bongera bakirasaho, byanaba ngombwa igasubira mu maboko yabo, ariko ntibyabakundiye. Rero ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri haracyari urugamba rukomeye cyane, haracyari ibibazo biremereye. Ibi ngibi sinzi nimba mubibona cyangwa mutabibona, ariko niko bimeze kandi niko bihagaze. Ibyo byabaye rwose byanarangiye, ntabwo ibintu byoroshye kuri ubu butaka bwa Kongo. Nanone kandi aba wazalendo batangiye intambara yo kwirukana inyeshyamba za M23 muri Uvira, kuko inyeshyamba za M23 zashakaga kurekura uyu mujyi ku itariki ya 14, urumva, ariko ntibawurekura. Leta ya Angola yamenye kuza kurwanya inyeshyamba za M23, aho ngo zizafashanya n'ingabo, urumva, ingabo za Angola zigafashanya n'ingabo z'u Burundi n'iza Tanzania mu gutabara igihugu cya Kongo. Wumve ibintu biri kubera muri Uvira. Ku itariki ya 14 nibwo hateguwe ibitero bidasanzwe byo kwigarurira umujyi wa Uvira. Leta ya Angola yari yemeye kuzana abarwanyi bazarwanya inyeshyamba za M23 zigafatanya n'ingabo z'u Burundi n'iza Tanzania mu gutabara Kongo. Ni nako byagenze. Inzego z'ubutasi za Amerika zamenye ko ububiko bw'ibirwanisho base logistique bitamenyerewe, kumva, harimo ndabonamo amadrone ya kamikaze zo muri Ethiopia. Izi drone nizo inyeshyamba za M23 zarimo zifashisha mu kurasa hariya muri Uvira. Icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva. Amerika icyo yabanje gukora n'ubufasha yatanze, yarabanje hanura ziriya drone za kamikaze. Muzi igihe drone za kamikaze z'inyeshyamba za M23 zamanuriwe
ntibongeye no kugira ubushobozi bwo kuzanamo izindi. Urumva umugambi wari uhari ku nyeshyamba za M23 ntabwo kwari uguhagarara muri Uvira ngo bicare batuze, bari bafite gahunda yo kugenda bakagera Kirime, bakagera Tanganyika, byanaba ngombwa bakagera mu bindi bice, ariko hamaze gufatwa uwo mwanzuro n'ibindi bitero bishya, twa duce twose bari bamaze kwinjiramo, gushyiramo base zabo militeri, gushyiramo ibikoresho, gushyiramo abasirikare, byahise bihagarara. Bimaze guhagarara rero nta kindi cyagombaga kubaho, ni imirwano imaze iminsi iberamo hariya n'aka kanya itarahagarara. Reka mbere yuko dukomeza ngaruke ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu by'ukuri nawe uri muri iyi mirwano ku buryo butaziguye, ku buryo bugaragarira buri wese, nta n'ubwo u Burundi bubihakana, bavuga ati twagiye gutabara umuturanyi, ariko dore uko bimeze cyangwa uko byifashe uku nguku ngiye kubikubwira. Ingabo z'u Burundi nyuma y'ibitero bimaze iminsi bisakiranya inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta nyine cyifatanyije ni FDNB ndetse na Wazalendo, guverinoma ya Kinshasa yafashe umwanzuro wo kugenera ubutumwa bukomeye guverinoma y'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange. Ni ubutumwa bw'ibanga ariko byamenyekanye, babashimiye ku bikorwa bamaze iminsi bakora muri Uvira, kuko iyi Uvira kuba aka kanya iri mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, navuga ko ingabo z'u Burundi zibifitemo uruhare rungana na 60%. Wazalendo irahari, FARDC irahari, n'izindi kata zose zakoreshejwe zirahari, ariko mu bigaragarira amaso y'abantu u Burundi bufitemo uruhare rwa 60%, ariyo mpamvu nabo bakiriwe ishimwe ryaturutse i Kinshasa. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntatinya kugaragaza mu by'ukuri ko yishimiye ubufasha igihugu cy'u Burundi cyamuhereje. Evariste Ndayishimiye nawe ntabwo yigeze aterwa isoni n'ikimwaro guhagarara ku maguru ye abiri ngo avuge ko ari kurwana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, navuga ibyanamukururiye urwango rudasanzwe rwa M23 na twirwaneho, ndetse yewe bikagera no ku bwoko bw'Abanyamulenge. Ku kibazo cy'igihugu cy'u Burundi n'Abanyamulenge cyamaze gufata indi ntera, iki kibazo ndaza kukivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ndibuze kukivugamo, mu misozi miremire y'Umurenge cyangwa muri biriya bice bituyemo Abanyamulenge, reka mbivuge gutyo, hari twirwaneho. Twirwaneho irabizi neza ko ibana n'umutwe urwanya igihugu cy'u Burundi witwa Red Tabara. Muri kimwe mu ngingo u Burundi bwashingiyeho buvuga bati twe turabizi neza mu butasi twakoze, ibirindiro bya Red Tabara aho biri, ibya twirwaneho aho biri turahazi, ubwo natwe nimba mutemeye kwisepara, reka mvuge kwitandukanya n'izi nyeshyamba za Red Tabara, natwe turabarasaho. Ntabwo twirwaneho muri rusange yavuga ngo twifatanyije na Red Tabara, kuko icyo gihe yaba yimennye inda, ariko u Burundi nabwo burakubwira ngo igihe mwaba mwitandukanije n'abaturwanya cyangwa mukabaduhereza, twebwe twaba tubashakaho iki? Nimba uri Red Tabara, nimba uri twirwaneho, uzi ko uhishe umwanzi w'u Burundi akaza kukurwanya, hanyuma ugahindura imvugo, kuko u Burundi bwo uravuga ati nibabaduha cyangwa bakabirukana muri ibyo bice barimo, ntabwo twe tuzagaruka. Ibi byaragiye bifata indi ntera kugeza ubwo drone z'u Burundi zazindukaga zimisha misile ku birindiro by'inyeshyamba za Red Tabara na twirwaneho, kugeza ubwo bafashe ibice byahariya muri Fizi no mu misozi miremire y'Umurenge, bafata ibice bahafata ku rwego rwa 90%. Urumva byageze aho twirwaneho ivuga ngo
habuze inzira zijya guhaha, habuze inzira twifashisha, ubu ngubu twese turi mu gihirahiro, ariko nanone bakavuga ngo barabakubita, ngo bica abasirikare b'abarundi, ngo abandi babafata amateko. Ese nkibaza ko wowe urimo uvuga ibinyuranye n'ibihari, wamaze gutabaza uvuga ati situwasiyo turimo, situwasiyo twashyizwemo n'ingabo z'u Burundi ntibimeze neza, Uburundi nabwo baravuga bati twebwe tubanye neza n'abaturage ba hano, baradushimira, ndetse yewe banavuga ko nta kibazo bafite, tugomba kuguma gucunga umutekano hano. Kandi pay attention, unitonde koko hari uruhare ushobora kwibonaho muri kote zitandukanye. Nta muntu n'umwe w'umunyamurenge ku giti cye wegeze utangaza ko ingabo z'u Burundi zimubangamiye, usibye abavugizi n'abandi bayoboke b'iyi mitwe y'iterabwoba twirwaneho na Red Tabara. Red Tabara wari umutwe w'abanyamurenge utuje, utajya uhura n'ikibazo na kimwe, wajya guhura na za mayimayi kuko zashakaga ayo mabuye y'agaciro n'ibindi, nyuma baza gukora ikosa binjira muri AFC nk'uko mu 23 yinjiye muri AFC, ariko bakagira izindi mbaraga zibafasha za Red Tabara, ibyo bibakurura mu ntambara. Ndabyibuka Perezida Kisekedi yaravuze ati mukuye intambara aho ngaho, bamwe mu banyamurenge baranahunga, bavuga ati ibi bintu Rukundo Makanika uriya Michel udukoreye, udukururiye mu ntambara, twaramye tubayeho mu buryo bwiza kandi butaduteza ibibazo. Biba ikibazo gikomeye hari ikibazo cy'u Burundi, ndetse na Red Tabara kiragenda gifata indi ntera kugeza na n'ubu ngubu. Abanyamurenge n'u Burundi kubana neza biragoranye, ariko hakaba abandi nabo bagenda kuri izi mbuga nkoranyambaga bagatanga ubutumwa bwabo, bakavuga bati mwokabyara mu makosa mwakoze muzayicuza imyaka 1000. Ndetse icyo gihe na Pacifique Masunzu wari uhawe kuyobora operasiyo cyangwa kuyobora urugamba, yabwiye bene wabo arababwira ati nukora ikosa ryo kwifatanya n'inyeshyamba nawe uzaba ubayeyo, uzabigwamo cyangwa uzabiziraho. Indege zaharashe bwa mbere zari amategeko ya General Pacifique Masunzu. Ngayo nguko iby'abanyamurenge n'u Burundi byo birakomera kurushaho, n'abanyamurenge n'abarundi gusa, kuko u Burundi buri muri intambara ku buryo bweruye, bamaze kuba abanzi batwirwaneho Red Tabara na M23. Reka tuve aho ngaho tugaruke ku kibazo cy'ubugambanyi kiri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo cyamaze gufata indi ntera, ntabwo tukivuga ko ari ikibazo kiri aho ngaho giciriritse gusa, ni ikibazo cyamaze gufata indi ntera, ni ikibazo cyamaze kugera ku rundi rwego, aho turimo twibaza tuti ese buracya umwe akagambana, bugacya undi akagambana, bugacya undi akagambana. Byahereye ku mugaba mukuru w'ingabo bijya ku bayoboye urugamba, birakomeza mu rukurikirane. Ibibazo by'ubugambanyi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo azabikemura gute cyangwa azabihandoringa gute, ko nawe ubwe ari urundi rugamba rwo kurwana? Ubu Tshisekedi arimo ararwana ingamba zirenze rumwe, ahanganye n'abagambanyi bari mu gihugu imbere, abari hanze bo bari hanze, reka tureke kubitaho, reka turebe enemy within cyangwa umwanzi urimo indani. Noneho by'umwihariko kuzamuka kugera n'i Kinshasa, yewe tureka bazanywe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuzamuka kugera n'i Kinshasa ni abagambanyi, kandi umunsi ku munsi baragenda bagaragara. Gusa hari ikintu namaze kubona, Tshisekedi afite ubutasi bukomeye cyane kandi bukora. Iyo atagira ubutasi, nicyo kintu navuga gikomeye kurusha ibindi aka kanya ahagazeho n'amaguru ye abiri, kimufasha kumenya buri kimwe kiri kuba mu gihugu, kugeza n'ubwo yatahuye yuko bagiye kumugambanira, ibyo nabyo akabasha kubimenya, ndetse na kudeta bari bateguye igapfuba, abari bayiteguye bose bagafungwa. Ubu abajenerali, abafuru jenera, ababurigadiye jenera, abameja jenera, abakapiteni, abakoroneri, abaserija, bose mu nzego zose za gisirikare
harimo imbaga nyamwinshi zifunze, ariko byagera ku basirikare bakuru ho ni akamaramaza. Iki kibazo cy'ubugambanyi Tshisekedi kiraza kugenda gute? Abakongomani benshi basabye ko uwitwa Meja General cyangwa Jenerali Majoro Sylvain Ekenge Bomusa asubira ku butegetsi ku mwanya we yari asanzwe ariho wo kuvugira igisirikare cya FARDC. Bamwe baravuga ati ibyo yavuze nibyo ijana ku ijana, abandi baramucira urwo gupfa, ariko bose baraterana amagambo, ariko hari abasabye ko asubizwa ku mwanya we. Ese Tshisekedi hari n'abavuga ngo ibyo yakoze kumuhagarika by'agateganyo ngo ni ukujijisha imiryango mpuzamahanga n'ibindi, gusa ubu ngubu ni gutya, ashobora kuwusubiraho cyangwa ntawusubireho. Turasubira mu makuru yacu ya mu gitondo nk'ibisanzwe.